بریانها ما تکیلداری تمنین دیجیتال او بازارین قریش کمکوژین کو بریا تمنین دیجیتال لحرمت نمایشاندن ما پیامین هشاریین جالیه ریبرین آسایش حرم باکور روشتت سوریه و ما وبینارین هجارا پار بکر بو لپشتی ویکن وچگانه محمد بادری لکولن پیک آنی او دنجام ده درکت هله لبریا مدین دیجیتال ولاتین کو لحرمه تینا کشتن و پریوان جیتنا گرتن جیات تقمیکرین گله زیاده تره هر تکیلداری ویکن وچگانی محمد بادریم تکیلداری اف خاپاندن دک و دولاب دزی و طالانی و هر وها کشتنا خلکیا بریا مدیا دیجیتال بچه آوی پیک هاتیه نوچه کلی کلنی آمده کریه ام بهبرلی تماشا بکن. ابراهيم على الطريقه السليمانيه شلح معنا روسيه نزل على السلامه سحب عليه بومبوكشن وان روژان ام گلکی بویرین دزی رواندن و کشتنا مروان لگوندوارین روجلات حسکی دبهیزن مسئله یاویجی گریدایی بکرین و فروتنا عربیان عرض و هر وکی دن ددماگو پیوندی دنابرا وان دا چه دبه آلیکی یه دن دگره وان سوجن نافبوری تینا سریوان يعني قتل عامد معتمد برای حمد نایف ایج باجار حسکه او یک جوان قربانیین ایکل تل حمیسه کتیه خفکه ده هنگی عربه یک لسر میدیا جواکی تی بلاف کرن لو را پشتی پیوندیه لسر داخوازا خودی عربه او بری خود ده تل حمیسه تواصل على الرقم الموجود تحت السيارة. وين السيارة موجودة بتل حميس، نزل من الصبح ركب وطلع هو وابن عمي على تل حميس وهم ماشيين على الطريق ايش راكبين سيارة هذولاك يخبرونهم والله راكبين سربيس لونه ابيض. مشوا بعد الاتصال ما بيجوز 200 300 متر ولا يطلعون موتورين كل موتور عليه شخصين شايلين بواريد. لما هذول شافوهم اسرعوا فورا لقموا عليهم البواريد الجهتين وضربوهم. تبرعت له بالدم ما لحقوا يحطون الدم وتوفى. عطية فيصل جي بهمان مبسطة كرينا عربية جهجينا ديراز زوري تي باجاري حسكي قال لي راح ابعث لك اخويا راكب معطور. جاني اخوه راكب معطور طلعنا طبعا ماشي بالشارع العام بعدها فات بمنطقة زراعية. انا وقفت وقلت له انت وين رايح بينا يعني منطقة زراعية. قال لي يا ابن عمي المنطقة هاي ما نقدر نكمل فيها لأنه ممنوع على الدراجات ممنوع على المواطنين نفوت فيها بدنا نروح طرق مختصرة صراحة. ما مشينا مسافة بسيطة يعني طلعت علينا جماعة مشلحية أو مسلحين طبعا تحت تهديد السلاح مبلغ $1500 وجوالين جوالي وجوال ابن عمي. لگوری چاودری و شوپاندنا جهن پیک آنینا وان سوجان ناونیشان هرمن لجير كنترولا حكومة الشامية. يعني صار في قلق إرهاب منظم. مجلس روسبيان حسكي جي في راسية بشتراز دكا. عجزت الناس عنها اليوم مسافة 300-400 كيلومتر تمشي لمنبج ما في شيء. عندنا شرق الحسكة طريق الهول على مستوى 10 كيلومتر عم نقع بين مصيبتين بين مصيبة طماع ولص. وبالإضافة هناك قرية هي من مناطق كوكب اللي هي نجيبرة أيضا ملفة هي تحت سيطرة النظام الجيش السوري هناك يختبئون فيها. بری چند روزان هزین آسایش جی ولاتی هشیار کر که هایوان جی خفکن لسر میدیا جواکی هبه لتنشتاوی جی گلک اپراسیون پیک آنینه و ده انجام ده هجمارک زیده یا کسین مروان دشلینن برنه بر دست دوزگریه